Uyakupha manimozo okay akunankinga sharp ngana webahleli bomcimbi anizeni la wezanini la nani boqhawe lami nilandela maskandi aningitsheleni le ndoda mengathiwa iyahamba ngempela emhlabeni niyothini niyoqamba manganithini lapha kubokwana niyoqamba manganithini niyothi umkhathazi wayicula umkhathaze benjani umkhathaze beqashwa benimqasha kuphi nimbulalelana umculo ephila nimbulalelana umculo ephila bahleli bemcimbi nimbulalelana umculo ephila nimbulale hayi nizinja bahleli bemcimbi nizinja namaqhawe wenu ngitshele kahle nina amaqhawe khona angazi maqhawe kanjani nizinja nonke ngitshele kahle nambulala umuntu ephila kodwa bafowethu awulalela uze ngoba yayizi njengoba ngibona ngafundile ngani sithanda isikole Hayi wengane zakwethu ngiyethemba niyazwela la nikhona njengamanje ukuthi ukukhala nxa zonke ngensizwe laphana komdlanyoka-ke insizwe umkhathazo ukuthi ngempela insizwe ibulawelani iphila ihleli nekhona lesimanga kangaka bahleli bemcimbi hope niyazibonela lana le video laphana khulunywa ngapha laphana ukuthi ke ngempela why nibulala umkhathazi ma radio station laphana ngiyazwela laphana ukuthi umkhathazi why nimbulala iphila ngempela nokhuluma nithini mangabe lensizwe sihambile lensizwa isindulele kweliphakade laphana bongizwe emchunu laphana uxula nimcina ngiyathemba bakhona bayizwa le video ngelo v ngiyathemba nayizwa nakhuzana imfaka mpungose kubona bonke nje abantu abahleli imicimbi laphana singabala sithini kodwa njengani zakwethu anike nithi maniqasha kwesinye isikhathi niyanibheke okanye mhlambe nizama ukubalansisa laphana ke ukuze bonke abantu laphana siyazi ukuthi bona abaculi bamaskandi baningi angeke uzibanelise bonke kodwa bafethu akuvele phela noyedwa lapha nokhala kakhulu laphana ngomkhathazi ngaza kodwa ngiziwanda kakhulu mina lapho ngizoshela ababukeli okanye abalaleli bale radio inkezo ukuthi ke sidingide khona le ndaba kuma comment section ngaza kodwa ke sihlande comment section ke ngizolwakhuva ukuthi wena mhlawumbe ulibona kanjani udouble thintwa lensizwa laphana sixoxe khona kuma comment section mina ngilasibona engaza kwethu sengiphuma nje na kodwa ngiyathemba ukuthi niyabuya futhi nezinye izilandelayo ku video elandelayo kwakho ukusubscribe niziphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda khona